smo pritisnuli OK, mi smo sada sat podesili da hvata Wi-Fi mrežu sa određenom šifrom. To jest, vaša kućna Wi-Fi mreža i šifra koju koristi taj Wi-Fi mreža. Ono što je jako bitno da se naglasi, jeste da sat više ne emituje svoju Wi-Fi mrežu, nego se direktno povezuje na Wi-Fi mrežu koju ste mu zadali. Ono što je jako bitno jeste da Wi-Fi kamera, to jest Wi-Fi IP sat, bude u zavisnosti naravno od routera do nekoliko metara udaljenosti. Šta je bitno? Bitno je da na mjestu gdje postavljate Wi-Fi IP sat bude dovoljno dobar kvalitet Wi-Fi signala. Trenutno, kao što sad ovdje možete vidjeti, namjerno sam postavio sat na mjestu gdje nema Wi-Fi IP signala, koji sam ja podesio dovoljno jak. Znači, ovaj sat sad mora da približim routeru, što ću i uraditi. Dakle, kada ste kameru postavili na željeno mjesto mora da se poklapa sa mjestom koje ima dobar Wi-Fi signal koju kamera koristi. Vi ste u prethodnim koracima podesili vaš Wi-Fi sat tako da koristi određenu Wi-Fi mrežu sa određenom šifrom. Ta mreža je u stvari vaša mreža koju želite da koristite. Da bi Wi-Fi kamera dobro radila, potrebno je da je postavite na mjesto koje ima dobar Wi-Fi signal. Druga bitna stvar jeste da koristite samo onaj punjač koji ste dobili uz Wi-Fi sat. Dakle, kada ste kameru postavili na željeno mjesto, vidite se ovdje da je sada kamera online. Dakle, kada ste kameru povezali, to je postavili na željeno mjesto, kamera sad koristi Wi-Fi mrežu koju ste zadali, ovdje piše da je kamera online. Jednostavnim klikom na kameru se pojavlja ovaj prozor koji vas pita da li želite da promenite predefinisanu šifru. Ja ne želim da li želite da promenite predefinisanu šifru, ja to sad neću raditi, to možete uraditi vi, a kako se to radi bit će vam pokazano kasnije. Konkretno, evo kako sada ta kamera se vidi. Ovo je interfejs programa koji se koristi.